nikad nisam izvukla paru iz česnice, Jelena Pešić otkrila najlepše uspomene na Božić, oni nisu više tu. Jelena Pešić, bivša zadrugarka i voditeljka jutarnjeg programa i emisije Ne gledam ti ja to, koja se emituje na Red televiziji, oglasila se i otkrila kako provodi Božić. Jelena je još za vreme boravka u 3. sezoni pomenutog rijalitija napominjala koliko voli praznike, slave i da ih uvek proslavlja u krugu svojih najvoljenjih. Baba i deda su svojim prisustvom činili Božić još milijim i radosnijim. Danas oni nisu sa nama, ali svi ti trenuci provedeni sa njima na dan Božića ću pamtiti zauvek. Uvek je bila kuća puna dece, radosti i ljubavi. Sećam se svih tih poklona koje su nam roditelji spremali za Božić i čak i danas pamtim šta sam sve dobijala za Božić. Nikad nisam izvukla paricu iz česnice, to nekako uvek padne ocu ili bratu Lazaru, možda sada baš ja izvučem, vidjet ćemo. Za najnovije vesti iz rijalitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas.